Ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition gĩthiĩte na mbere na kuuga atĩ megũkorwo magĩtabania mirurungano na makĩria kwanjĩrĩria muthenya wa gatano kiumia gĩkĩ. Itemi rĩa gũthiĩ na mbere na gutetia wathani wa President William Ruto atongoria ngũrani na kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩmeyumĩrĩtie na gũikia rĩtana kũrĩ President William Ruto etĩkĩre kũinanĩra njũng'ũro hamwe na mũtongoria wa kĩama kĩa Azimio la Umoja One Kenya Coalition Raila Odinga. Itemi rĩa gũkorwo magĩetha kĩhonia gĩa gũtigĩrĩra atĩ mirurungano ta ĩno ndĩnatabanio. Ũkĩrĩ ũguo matogoretio nĩ mũjumbe wa gĩcagi kana mũmbunge wa gĩcigo kĩa Igwa Mĩtĩ ũrĩa ũĩkaine ta Irene Wacuka nĩmatarĩirie atĩ atongoria erĩ mangiunanĩra njũng'wa no mahote gwetha kĩhonia gĩa gũtigĩrĩra atĩ mirurungano ĩno nĩ yakorwo ĩgĩetherwo kĩhonia. Ile kitu mimi nauliza kwa njia mfupi kwa lugha ya Kiswahili ni kuuliza kama mshindi akionekana asikuwe mtu mwingine anakuwa akiongea. Hiyo kitu tunatufaka kura mwisho. Lakini baadaye si ukuja useme ati sikushindwa nini. Yafaa wale kudi kama watu jitokeza kufanya maandamano ya kuja kuiba vitu ya watu, kuharibu maduka ya watu, yaani na kuharibu gari za watu. Hiyo tunakataa tukiwa Kenya. Mambo ya maandamano on Wednesday, hiyo mambo ni mambo ambayo imepitwa na wakati. Na tunaona hata ile Jumatano iliisha, hiyo maandamano ilishika mwendo kwa sababu ya watu ya matatu. Kama watu wa matatu hawangetokea, hiyo maandamano haingeonekana ikiwa hivyo. Hiyo tunaona hii mambo ya maandamano, hiyo mambo ishe. Na hii kusema ati watu wakutane waongee, mimi hiyo siungi mkono hata kidogo. Kwa maana mimi niliamuka nikachaguana. Nikachagua president yule nilikuwa nataka. Na ndio diposa niliamuka kuchaguana. Kwa hivyo yule president nilichaguana akubaliwe afanye kazi. 2027 yule anataka kiti atatokea na afanye campaign na achaguliwe kama vile huyu president tulimchagua. William Ruto na deputy wake Rigathi Gachagua msimame kidete, sisi tu na pia tuko ambao wanaombea nchi hii, ambao wangetaka nchi hii iende vile inatakiwa. Kwa hivyo mimi Amoro Odinga na watu yake akina Martha Karua na wale wengine wawashane na nchi hii iendeshwe na wale walishaguliwa. Sisi katika Kenya hatuna president wawili. President wetu ni mmoja ambaye anaitwa William Ruto na mdogo wake ambaye anaitwa Rigathi Gachagua ambaye ndio king pira wetu katika Mount Kenya. Torio riboti-inĩ ĩgiĩ mirurungano